Thonamente ya mathomo e tlo swarwa mo dibekeng tše pedi tšeo di tlago morago ga kwano magareng ga SABC le mokgatlo wa Boxing South Africa. Thonamente ye e tlo ba le dintwa tše seswai. Ntwa e kgolo e tlo ba magareng ga Bongane Mahlangu yo a tlabego a šireletša sefoka sa gagwe sa Afrika Borwa sa junior featherweight kgahlanong le Mtutuzi Mzimela. Re motlotlo bile re itumetse thata as SABC Sport gore finally MOU e re signile le Boxing South Africa last year November ya simolola and re simola ka tournament e re tlo go etsa ka di 21 tsa April mo SABC. Tournament ye e rulaganywa ke motho wa mosadi. Yes, it is good news because we've been crying, so that people have been complaining to say, but we don't know the boxers because we don't get to see them. I mean, very few boxers get an opportunity of being seen on another TVs, but then this is our own. Bacha papadi ya matswele ba thabetse sephetho sa go bušetša papadi ye makaleng a SABC. I'm very excited about this. It's long overdue. South Africa has so many champions, and I'm thankful that SABC Sport have acknowledged us and that you're going to bring boxing back. This is what we have been waiting for a long time because 2016 or 2015 they said the boxing is back, but we only saw it in a few months, and then we didn't see the proper boxing. I can just say thanks to whatever SABC and TLB is doing for us. It's a pleasure to be here. Mokgatlo wa SABC o re o tlo ba le tournament ya tša matswele kgwedi le kgwedi. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC ke le ka Johannesburg.